Abusuafo ensam wo wiase o kire se ye nua ba so no fefefe ye one mrante ye miensen a omuda hoyi ye nua ba wo ka enipa nsia omukwohwere omukra anom kwahwere omunkwa ewa stadium abra no omukwa akope kire se military work ana se asoja adwuma aye no omukwohwere omukra ewo ho na no na ahyeta wo media so se sa awuraba we wani mema enan ana mema miensa ena twempra emu odin cheso omote mema ni nyina obi an suspecting da so omo obi eka omo ho odofo ye nua bai wawuko enso na chi asem huhu tantan mema no we di aba the other one di aba wose o ka say ana opron no be ma no promise obai say sempo ba mowu ebefa no be ne will nyina edi amasa ewurai na enso fofo ya anto ata aba befa ewurai wowuo utirimoden the other one so o promise no aware ba mowu ada na abefa ewurai koyaya ya sa obi one na hyehye aware the other one so ka different thing kire say omumi ansa no munim say omu edeti oba no oba na ye na adwuma pepepe na akọ comment section wa enseme nkofo ka no ema ni bi say ye nua be wate sisterhood for eni papa waji nani kire say ni je nde waji wa kire say mo piafo oyo oba ankasa kire say wa ye ade ama meme omukura suspect ne da we na sebi enkote ase a okwa akonyinsen no de akwa akoma de oda be ma die ne bebem na nya be ma ne ba ye nua no me ema montomobo musiso a munya abotre se ba ko a monfa na montena ho hwe na be ma na annete no umpe na yesre wa agya ne siwo na akofa nipa foforo en keka so na anyinsen ba en ne ba sa na nkofo ehwe enkofo ma ewa asase so nyame fa kransie wate asam na awre ho so kire se yo